lo hala lo hun chole ta a lo khwan le leipui hal tur te chuan sarkarin lo hal ni nunung berata na arwad march ni som pangarat ma ngein an hal tur ani leipui khwan lo bing nei te chuan an hal ma ni sari la oma village council emok local council te nena emo an sha tir ngei turania me an chwalo nan me lam zau thatak an sial ngei turani lo khwan le leipui hal tur te chuan kan thil halin ramdang akan kai lo nan me kong thatak a sial turani a me lukhaya thi om dan en chunga halani baka wa chap bak akan kai pal po a chelmit ngal thei turin inrin lok turani speaker hey tunkara chapchar kut kan mangdona tunkar chung hichu nam in che turin min be sei ani ome kha kan member te hriata sen chuan kan hre chi lo poni mai theya ni lai ni chau ni loin tunkar bik ani chu ten voina kan thukhel a changkwang takmaya zirbing na teneya ron chop chuak tu kan rin rol ber hi Mizo Language Development Board te ania an thokrim khop maya an chunga lom thu kan soya te na wading kha kan resolution hi elai house sign kan rem ti tlan chuan kan modify fowa mani loka po kan tia so wang chuan of the constitution nilovin through the constitution tikhachu a constitutional language zokin karinga khatati danglam kha ke po that kan ring ani ten tu na kan ngai thak ta ang khan kan scheduled tribe ni nate a khoi buang em han ti lai kha scheduled tribes order 1950 a oma kha scheduled tribe kan ni na ber chuani a ka ngai rengin Indian independent tiran ti kha ala oma maro chu ai Meghalaya state an han nia 6 schedule hi an kengzuya district council an la nei renga kai ni chu Salai ADC Pathum area chau khasik schedule area lo ni ta laya hi chuan har san na kan la to thei hi om mai om ngo abik takin municipal area pe hi chu non tribal area ani to ni chu wangin in thana po an contest theya kan mayor po ni thei to a sum don na kan khwa khir thei lova khatiang kha ani thua to maya hei hi chu reintroduction of district council for the whole of Mizoram state ti te hi party tin hian lungrual hian in angai tu zirbing tu hi in siam taila lungrual kan ti le te la thangem ti te min ngai to tir ani ole an rian angin sangkas ko sum ko pakhatan lo pas to a kami tumpo khan voin ang hian lungrual takinan lo tia kati laya leader of opposition Puzoram thangana atong kam man phei ka chu ei hi India ram in pum khatna ta na tilpoi mo takani alo ti hial ani amaro chu an han the thak khan Ministry of Home Affairs in tun hun tan chuan hei ngai tu kan tum ri love tin anon chan ta ka wang khan voina hian athara kan ti le alo ngai ta a emi ngai tu tur hianin president hian article 344 noya hian commission adin thianga anding me ka chu commission din chu parliamentary committee alut le turania parliamentary committee hian Lok Sabha tangin member som ni Rajya Sabha tangin som member som thum an oma chu mitangai to tur chuan tu na hian deal na dinglai som thum le pariat a oma mania kan central waimet and home secretary anjuk biak tum khan hei hi anjuk soinon le hial khani a ta chuan khami parliamentary standing committee khan angai to trap to wangin in ti don chuan ron deal vat ro in tel lo palang ti khan aman mo thak tu an ron cha awangin voina hian kan BOC te thut lai po kan thelu man lo kan han ti chung ta kan hriat tiam tlan kan be se ya ti chuan hem ya deal zinga hian khasi te po an tela tuna hianin an be ve na sa tin Manipur lam te phei kha chuan kha kong zo te nen sa takin an be thin kha naga te ro hi chu trong common language man an nei lo wangin han deal chi po an ni lova Arunachala te po khotin deuh thoan in China dang lama an vegetation dang lama an trong dang lama chu wangi Hindi khu
le lama chuan an advantage ania common language an mang thena an ni tan deal angai lo ani tin India rama hian nam lom pathum trong lom pathum mang Aryan le Dravidian le Mongolian kan omani Aryan le Dravidian te hian h sidula an trong an da to cái ni Mongolian ho hian kan la nei lovani chu van chuan kan nei ve hi a hun to kan trong hi Tibeto Burmese angai ania hemi kan trong ang Tibeto Burmese chen chuan Tibeto Burman ten tia khowela hian he trong mang hi nuai za le som ni le pan ni kan oma chu khovel trong lian zinga hian za pakhat 0.01% ani tin Mizo Ṭawng hi sang ko som sari palia official language a heta puan aloni to a tuna adil mek som thum pariat zinga hian official language pakhat ma antil lova chu kan chuan lam thatak atling bok ani ten Sahitya Academy hian regional language a min recognized to a award engemazat kan dong to a hemi hi kan lo ti chuan tuna Mizo Ṭawng kan ti a hi Mizo Ṭawng chau hian ni lova chibing Ṭawng te ne na zuk tham khom veka khate ti hausak tum khania hemi chibing Ṭawng dialect kan han tiang te po hian hemi nuai hian award andong ve thei to dona tin first fully literate state te kan lo ni a om ve viau to a Google translation a hian Ṭawng zali le som kwa zani le som li le pakwa aom to chung zinga chuan kan tel phato a tin linguistic survey of India hian Ṭawng mason mek rising language thriving language anti zinga hian kan tela hemi kan language development board hovina India ram state frang le Myanmar te Bangladesh te America te khovel mun frang franga Mizo Ṭawng mang zat hi an ron chiar chuak veka tuna hian khovela hian tuna Mizo Ṭawng kan ti hi mak te doi ni le nuai thumin kan mang me kani chu vai Mizo Ṭawng hi ate lo ani ate reng lo alian ani ten Assam hian SSLC thlengin Mizo Ṭawng zirnan siam to a Meghalaya in BA thleng Tripura hian high school a tin Tripura University hian certificate course alo peto boka Manipur a hianin college panga a elective subject ni in BA thleng zir thei ania nehu hian sangkas ko som ko pasaria alo pom to a Pachung University College hian MS na sang ni som pariata Mizo Ṭawng alo nei to a ikfai hian sang ni som ni panga anei le a MZ iwa hian PhD degree thlengin Mizo Ṭawng alo lak thei to a ten kan sinot fry to the point trul anti thu hi kan chief minister kalchuak pujoram thanga po anlo soipui to ani tin Mizoram Law Commission in trul antia MZP le anwaya in affiliate housing chi bill zilai pol zong hi pariat vele mani ani an tra antivek an pom vek ani tun ma khachuan MZP hian chi bill an nuaya in affiliate ho mid May an venga chuwang chuan reservation claim an ne tu nai roi chuan an pom to ania tin MSU te point an poma Mizo Academy of Letters in Trul antia Mizo Writers Association in Trul antia Delhi Mizo Zilai Pol in Trul antia Mizo Literature and Language Teachers Academy in Trul antia tin Maraiu te Young Lai Association te YMA MUP MHEP ti zong in Trul antia ti chuan pu speaker a hlok na kha kan ngai thlato ka soinon lovanga amaro chu tlem kan bel du chu 8 schedule kan lo chuan kan thon thu le a kan Mizo Ṭawng le khabuom ang reng hi khovel Ṭawng sang mang hian na sa takin warzokin le lin ani to dona chu chuan khovel hriat min hlo tir don ani the National Book Trust hian 8 schedule mi ho hi exhibition ati sak thina chunga ti chuan exhibition a kan telve theyanga kan Ṭawng lo dar zau zel don ani ten tuna hian Central Institute of Indian Languages anti hian Mizo le khabu tam tak ala khom to a chung te po chu worle zola kalpui thei alo ni don ani ten am adang khachu kan soi to a kan soi le du pakhat chu
Mizo na thak kan han ti zinga alam ri ka chungchang de ber chu Mizo Ṭawng hiania Mizo Ṭawng mara hianin consonant hi atopa hian an mang lo ni man na chuan nei nan mang kha te ni chu wa arik dan adang lama consonant da chuanin arang mang lo reng ni antinan palak kan ti kha consonant ke kha ni chuan an lam velo pala an ti ni chu tiang zelin tuipang te po ti pa an tia eng kha an lam rita lova tong kolong kan ti te po nge tu kolon ti ni chu tiang chuan a consonant khan lam ri lovani tiang chuanin si hatla an tia si hatlang ti na nia tla an ti maya khatiang khanin handa chuanin arang chuang mia lovani Mizo Ṭawng hi kanin lai em tho ani the chuan zoi in common language sia piang dona in bar chenelo common language in ti lui chi pon lova hemi h sedula lo am chuan heta kan trong sang kan hado te phei chu poi trong de vek zo kan ni kha di khan kan form khom zel nga pakhata khanin a thalai le alam nuam piang ka chung nung zel nga survive zel nga di chuan kan trong hi alo house tu la kan vai kan pom thei hi alo om mai dona tin hemi lu sei trong kan han tia trong upa kan ti hi kan thian te kan chi peng ho trong a hian trong upa ni reng lo ni lam kan tia lam pui de kan tia trong upa kan nga ya kong kan ti an ni chuan an mang lo khatiang khan ke ni trong upa mo kan ti hi kan u nau nang te hian trong upa hian a lo mang chuang ho lo tiang chuan in a ti ra chuan trong khat mang lo tla sang ta kan ni ti hi a chiang via vin ka ria Mandeu khan chura thon thu ka release chief minister in a chura thon thu han le lim te chuan han release te chuan tia kha khan kan namin pum khatna asiam na se emani chura thon thu kan lo nei vek ani a ming a sang mai ni chu literature min por khom tu chu ani ta to na hian Manipur lama Mizo Integration Council allowing ta chu ta chuan a ho tu te chu he Mizo Ṭawng kan ti trong thiam mang lo pai de vek an ni man nian lo sin kan in koma chu wang chuan he Ṭawng hi ti hian kan pom tlanga kan zawa ya kan Ṭawng thang ne hi ta hian in kan fun khomanga chu common language angin aron chuak don ti na ani heng ti hian lu na tam tak an in ka ria chu wang in nungrual taka kan pass thei tur hi lom om ka ti he point kan wang le film khurlo awanga ram ti kang tu te chu sarkarin a en liam mai don lova district level committee in dan bo chetu te shem dan tur ariel angin an chunga khong takin shem na lek ko ani ang dan sang nuaya mi hwan thai le bung roti kang tu chu kumsari thleng lung in tan tir thei ania forest ram ti kang tu chu cheng zanga achanga cheng noi kha thlenga choi tir thei ani baga tharu ka changa kumsari thleng lung in tan tir thei ne hei baga hian thing maule ram hul dang akan chiat man choi tir thei ani bok ram ti kang tu chuan amale ami shempui ti a hliau telani ti sherengin danzom lo te chu forest department le thu nei tu te nena in thlashung hau lo bashir sha thin turani district level fire prevention committee lunglei district